Swafa malu le tua le tama, le tua le alo, le tua le anganga pa ia. O le atatou tapua ia i le tua whaelonga ina i le tala ina nei ati na la atatou vi inga le tua. O le pese iwa spun malua. Le fionga le tua. Fo I whaalua mai le whale po ia wharau. A wā o le mea ua matua whamauina e le atua. E vave fo I ona whaatau nuu mai e le atua. O le nei ia sa I le wharau se tangata ma whau ma le poto. Ma ia tō fia o ia e pule I le nuu o ai pupito. Ia la tau whaaputu fo I le mea ai uma ia tau sanga le lei. O le a o mai. Ma ia tuu ai saito I le pule a wharau. Ma ia la tau te ua mea ai I a ai. Ia mal upu mai le whenga inga fau I le tusi o ngā luenga. Tau pue toru. Ia oro ia I foi nai upu te pia whaitau ina. Pāpea. Nau mai leo ia te ila ua whae e maua se mea mai ia te ila ua. Whai atu leo pēte le aisa ua rio po sa au. Au le mea ua ia te au. O te avatu le ia te oe. O le suafa o Yesu ke riso. Nasareta. Ina atua ia I lunga. Ina savali. Su lau sunga I le taitai o Sauninga. Fio minister o kapeneta. Fionga I whaipule. Ia le mamalu o le uvalaudia I ona tūlanga whaalupe. Ia ma whaapea na whaapai atu I le paia o le awhiwanga nei le su alo o mali atoa. Su mai usori. Fio mai taimalangi ni tapa au. Ia tainane le lala tai o ati malautolo. O lea ua maea o na mamoli la palapa o malo I le whaasangi ma le whaapolo. E tau I le tua. O le whaapongai o manuia uma, o lo tātou wholau whaatasi ai ma le whaatuatua. O le ata oto pēr lai maunga wao pa ia mamamalu o le nei aso, e le to e au taraina. O le ia fo I mai moana, ua uma lava o na isa. O le whaamafa le malo I lana manu lauti, ia manuia mapuipuia Samoa, ia manuia nuu mafio anga, ma ia ngā whatauri maina tātou lava ati nai, e tui titi ai lo tātou whaalangonango tele, I oloa ngausi mai fafo. O le lavatia, ma le maua pēa o tāu mafa,
o se tūranga mawalunga I tau mwhainga le tātou mālo. Ai mai se le maua o awanoa whainga ruenga e tapu e ai pēr le to mai o le anga waa ma tau mwhainga uma e langolango ai le ati na e o nuu mafio anga o Samoa. A matau fo I lalangi e se furufitu tau nuunga mo mia tele o loo tuli loa I le isi ono tau sanga o rumanai. Ma o loo au fia ai le ave esea o le mativa I le lalangi o le maua o awanoa whainga ruenga adoa ia. Ia ma le tau fia o ngā lala I le maua o tā umafa. O le o mai o le COVID-19 fuluiva I Samoa, e le ngata sa mtuao ia ai le tātou tamao ainga. Ai na manino ai le tāu atele o le tātou whamoe moe ia I tātou rava, ia tātou tā penanga. E tari ai, e tari atu ai ia fianga o le whaamai, ma le maua pēa o loa ngaosi mo ati nae ma le tāu mafa ia so uma. Na mai tauina le si itia mawalunga, o le tau o loa tu aisa, e au fia I ma le moa. Ai mai se lava ina ua tu ititia waa whemala ngai. Ia ma le whai tau au whai o loa na mawhai o na maua, e whaatauina mai e le au whai pisi nisi. O le nei aso, o lea wa tātou mōni mawina. Le tali e mawhai ai o na tātou ngawhatia nisi o lu itau e alia I mai le lumanai. Ono ni wha mai ma ni wha lawe lawe wha fua sei le lalangi. E ono a awhia ai le maua pēa o tā umafa. Lea e wha malo atu ai le pule ma le pulenga. O le Frankie Group ma le Sunshine Pacific Limited. Ono lo o tau sa ili malo. Ua afu ai le nei ati na tele. O le mata watu e le o se ati na e taungo fie. Wa le ngata lai le maua pēa o tā mafa. A o le ua avea fo i le nei ati na e. Ma afuanga o le maua o ngā ruenga. Ai mai se mo I latou uma I le tu malo ai ngā le tai, whale la tai, ma ana. O lo o tau lalata mai I le nei no fuanga. O lo o iai le fuafuanga le company, e ngā rurue whaatasi fo I mo tātou whono whawai o I tu malo le lata mai. Ina ia maua pēa awanoa, e whaasafua atu ai whamanuianga o le nei ati nae, I a inga nuu mafio anga. Muri ane, e iai le tari tonunga. O le awea Samoa ma seisi a tonuu, e lātou te whaatauina atu le moa lelei, taungo fie, au lelei ma le tino lelei, I Amerika Samoa tonga mawhiti, ma isi a tonuu o le lalolangi. O le nei ati nae, o le ale ngata e au ngā mo tātou lava tangata I asa uma. Ai o le a whaua upea mō le lumanai. O le a tele sona tāua. Whaatasi ai maisi ati nae, o lo whaatautaia le Frankie Group, ma le Sunshine Pacific Limited. Ia tātou taringa mālo, e pei o le whonatanga tai o le mālo tau pulenga I le tausanga fau. Ia manisi whonatanga e whaia mai I Samoa I le lumanai. O le luitau, la mo le tātou mālo, I isi pisi nisi, maati nae o I Samoa nei. Ia avea le whamoe moe o tātou mōri mauina nei. E whai mafuanga o lo o tau sira foi. Ia tina e mpisi nisi tele whape nei. E whai lava I o tātou lau whanua, ma manu ia ai le tātou atunuu maona tangata. Ia awhi meia sa mātou whaamatalanga, le pūlenga ma reu whai ngā ruenga le Sunshine Pacific Limited, sa ngā iane ai o tai. Ia whaamanuia le atua, I le amatanga o le nei ati nae, ma ia whaawau e le ngata I le nofuanga e ngā osi ai mea tā umafa. Ai o isi fo I ati nae I tonga la au aina ma whare fua moa e peo na maitawina I tanu malala. Ia, le awhioanga ma le tu malo, o le malu puipuia, ma le whaawawina, o le ngawhatauli maina, ma le ausia,
ona taunu unga mo mia e ta oto atu ila utou whaato whala inga. Ia iai le taritonunga o le ale mutai I nei le whaupopo ina o nisi ati na e te tele whape nei mo le manuia o Samoa. Ia manuia tele le au wala aulia soifua mai manuia. Ale pūlenga o le Frankie Group ma le Sunshine Pacific Limited. Ono lo o tau sa ili malo ua afu aile nei ati na e tele. O le mata watu e le o se ati na e taungo fie. Wale ngata lai le maua pea o ta mafa a o le ua avea fo ile nei ati na e. Ma afuanga o le maua o ngā duenga ai mai se mo ila tau uma ile tu malo ai ngā ritai whalatai ma ana o lo o tau lalata mai ile nei no fuanga. O lo o iai le fuafuanga le company e ngā rurue whaatasi fo I mo tātou whono whawai o I tu malo lalata mai ina ia maua pea avanoa e whaasafua atu ai whamanuianga o le nei ati nae I a inga nuu mafio anga. Muri ane e iai le taritonunga o le ave Samoa maseisi atonu e la tau te whaatauina atu le moa le lei tau ngofie au le lei maritino le lei I Amerika Samoa tonga mawhiti maisi atonu o le lalolangi. O le nei ati nae o le ale ngata e au ngā mo tātou lava tangata I asa uma ai o le a whaau pea mo le lumanai. O le a tele sona tāua. Whaatasi ai maisi ati nae o lo whaatautaia le Frankie Group ma le Sunshine Pacific Limited. Ia tātou taringa malo e pei o le whonatanga tai o le malo tau pulenga I le tausanga fou. Ia manisi whonatanga e whaia mai Samoa I le lumanai. O le luitau la mo le tātou malo I isi pisi nisi maati nae o I Samoa nei. Ia avea le wha moe o tātou mōri mauina nei. E whai mafuanga o lo o tau sira foi. Ia ti nae mpisi nisi tele whape nei. E whai lava I o tātou lau whanua ma manu ia ai le tātou atunuu maona tangata. Ia afe meia sa mātou whaamatalanga le pūlenga ma le au whai ngā ruenga le Sunshine Pacific Limited sa ngā iane ai o tai. Ia whaamanuia le atua I le amatanga o le nei ati nae ma ia whaawau e le ngata I le nofuanga e ngā usi ai mea tāu mawha. Ai o isi fo I ati nae I tonga la au aina ma whare fua moa e peo na maitawina I tanu malala. Ia le afioanga ma le tumalo o le malu puipuia ma le whaawawina o le ngafa tauli maina ma le ausia o na taunu unga mo o mia e ta oto atu I la utou whaato whala inga. Ia iai le taritonunga o le ale mutai I nei le whaupopoina o nisi ati na e te tele whape nei mo le manuia o Samoa. Ia manuia tele le au wala aulia soifua mai manuia.